Pozdrav! U skladu sa bosanskim protutorijalima, danas dodjeljujem pohvalnicu svima onim koji su podržali moja prva 3 tutoriala. Dodjeljujem zahvalnicu i evo zapisao sam koliko ukupno ima prikaza na kanalu i koliko ima prikaza na svaku video snimku. Znači, prvi tutorial juče je objavljen kako razbiti ekran Android tableta ili uređaja. Ima 24 prikaza, to je mislim puno za ovaj kanal. I znači idemo dalje. Drugi tutorial kako napraviti svoju Linux distribuciju. Prvi dio ima 6 prikaza. I treći tutorial je kako napraviti svoju Linux distribuciju. Drugi dio ima 0 prikaza, ali pošto sam ga tek jutros objavio, zato ima 0 prikaza. I ukupno na kanalu imamo pregleda 24 plus 6 plus 0 jednako 30 plus 0 jednako 30. Znači 30 pregleda, to je puno mislim za bosanske tutoriale. I gledat ću da pravim što lakše tutoriale i to je to.